ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯉꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯤडियाꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯄꯨꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯖꯨꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯉꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯤडियाꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯑꯐꯕ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ ꯌꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅꯃꯛꯇꯗ ꯃꯉꯥꯟ ꯃꯤडियाꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯃꯉꯥꯟ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯍꯣꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯩꯁꯥꯝꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯉꯥꯟ ꯃꯤडियाꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ 1 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗꯒꯤꯅ 15 ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2021 45 days ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ngasi ase mayamna khangbi tarikni chanba yamna phajakraba koigi numit amani ngasi gi numit ase tawni chanba numit darini hayengni tawni chanba numit ai tare ngasi numit asida ikai khumna matik charaba koigi pasori bochna charangpat baptist church ki pasara sina yesu christa se isorgi machanu pani haiba the divinity of jesus ki matangda mayek sing handokpigani mathang sandoroppa paringi matungina ekoina miyebana isor mana sembani adugani subada miyebana lekha takiba miyebu kannabagi thorang torokpa prabhu jisu christa si kanano adugolena prabhu jisu christa di miyebu mapung phaba adugumlaba mapung phaba miyebu matik charaba adugumba mani haiba ngarang midang phoba tabikhre ngasigi midang asidadi ikai khumna matik charaba mayamni kai khumna jariba Pastor N. Ibosna Sarangpat Baptist Church ki pastor asina Jisu Christa di isor da mapung phabani mahakti isor gi masanu pani haiba si mayek sengna ngasi nimidang si thambibani maramaduna ngasi nimidang si prathna golona ozai bosna na matam lobi se ozai bosna matam lobi se sona oza bosna bosina bi boyson bamaktuda mangal media gi thong da tabiriba kudimakku prabhu jisu christa sung pai sorry mingda tagatpa aduga rawa pondu sei achumna mangal media gi thong da pau piba manduga sigidam da soi koi gi sorna sumaina sumagi pau mai gonda ngambigana suru yabang manduga gi tamdi ma kan phatagi ujiki matam ngasi aina lawjagadaba matam si mangda ojasingna matang sandokki matungina ngarang phawda ibungo jisu christa si isorgi mi amoina mapung phaba mi amoina tayung panda chapchana lei habise mana sandokpi kre aisha saru yaje ando ngasi aina sandokjagadaba phabo pause ibungo jisu christa se isorgi machanu pawina tayung panda lakpa matamda mahak ase isorgi chapchaba matik magulado galoinana tayung panda lei habise aina sandok jagani machidamakta sorna saba matam aduga sorna pangal pibina bai sornamtang changjag atienba prathnam tang lojage wangthuraba sagadale bai pai sor na kuthachari hojiki pungja ase gona nai ha mang lepchari mangal media gi thong da prabhu bogi matik magula je sandok chana bagi saba matam pipi bagi tang just thachari wangthur bai pai sor nahangna mangal media gi thong da apawo paw sibu tari bu kudi mak matak su gon bot pipiu sandok chari bana nai bu su gona loina biu maragat sida mai gi net ki nuai taba kudi mak sing ase ibungona hangna thon bidana bai bogi na thon su sinajabne haijaduna ni jabu kudemak papte kan biba ibungo prabhu jisu christi ni jabane amen jisu christa se isorgi macha nipani ngasigi apo pauski maroiba hiram se aina kitang sandongna haijarbada ngasi jisu christa se isorgi macha nupani mangonda isor oibagi mapung phaba matik pumba se lei aduna maram asina mahase isorni habase shastra gi wahi degi aina sandok jaba pame aikoina yengba matamda ibungo jisu christa se
ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯖꯤꯁꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯆꯧꯁꯤꯡꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ इन्ननबा मधु एक्सेप्ट तौननबा याननबा मधु लंबीदो चटपा मतमदा इबुंगो से अखोन याम सोनबगुमना अदुगा यामना करिसु तौजबा ngamदबा म्युइबा अमगुमना अखोइना करिगुम मतमदा अखोइना खल्ले अदुबु अखोइना बाइबल द कुमना येंगबा मतमददी इबुंगो जीसु ख्रिस्ट से महाक हक्चांग ओइना तैबुंग पाना लेबा मतमदा असुकी मतिक महाक असे पांगल लेबा मतिक लेबा अदुगा ईश्वर ओइबगी गुण ईश्वर ओइबगी थबकसिना पीक थनबा मनी हाइबसे अखोइना बाइबल दगु फंगे अखोइना येंगबा मतमदा बाइबल द अखोइना येंगबा मतमदा जोन द अखोइना येंगसी जोन द येंगबा मतमदा जोन चैप्टर 1 अहान बसिदे येंगबा मतमदा अहान द वहाई अदो लेरमी हाय वहाई अदो ईश्वर ग लेमिनरमी वहाई अदो ईश्वर ओइरमी हाइबा अखोइना थेंगने अदुगा मु verse 14 योको मतमदि वहाई अदो हक्चांग ओइना साइगोलक्तुना ताइबंग पांदा लेररे हाय अदुगु verse 10 योबो मतमदि ताइबंग पांगी मीसिंगना इबुंगो माबु मसक खंगदबसे अखोइना उबो फंगे अदुगा verse 5 की chapter gospel john chapter 5 की verse 25 सिदा यामना जीसु की मतिक मगुल लोइबा वहाई माइकोइन ईश्वर की मचा नुपा ओइना ताइबंग पांदा हक्चांग ओइना लाकबा मतमदा मागी मतिक मगुल लोइबा वहाई अखोइना थेंगबा फंगे येंगबा मतमदा अखोइना बाइबल द येंगबा मतमदा जीसुना करी हाइगे हाइबु असीबा सिंगना ईश्वर की मचा नुपागी पाउ दो ताबगी मतम मदो पुंजा दो लाकले कनागुम्बा ताबा सिंगना मदो हिंगबा फंगनी हाइबा वहाई सिलाय मसिदा माकी ईश्वर की मचा नुपा ओइबगी चौबा मतिक मगुल अदुग ईश्वर की मचा नुपा ओइना ताइबंग पांदा ईश्वर की मिंगदा लागा ईश्वर की मिंगदा हक्चांग ओइना लागा जीसु ख्रिस्टना मागी मतिक मगुल चौबसे ताइबंग पान उटपगी थबकसे अखोइ मसिगी वाइसिन थेंगनै अदु अखोइना मु येंगबा मतमदा जीसुना हक्चांग ओइना मागी ईश्वर अमा ओइबगी चपचाबा मतिक मगुल से ताइबंग पांदा लेबा मतमदा मागी मतिक से लेना लई ईश्वर अमा ओइबगी मतिक चाबा मतिक से लई हाइबसे अखोइना एफिसियन चैप्टर 2 verse 6 सु अखोइना उबो फंगी मसी यामना चावबा मरमदी Jesus exists in the form of God हाइबमा अखोइना यावरी यामना नुंगाइबसे मसी ईश्वर अदुबो अखोइ मियोइबो ओइबा मरमना मियोइबगी थबकसिना मियोइबगी वाखलसिना जीसु से अखोइना हक्चांग ओइना सुम लेबगुमना अदु हक्चांग ओइना लेबा मतमदा माक्से मी अमगी असोन मी अमगुमना अखोइना उबसे मसी लई अदुबो ngasi बाइबल दगे अखोइ येंगनसी जीसु की मतिक मगुल से कयामु यामना कनबगे हाइबदो अखोइना इहान हान जीसु ख्रिस्ट ते ईश्वरनी हाइना बाइबल दा अखोइगी मागी सेबोकसिंग मरक्तगी अमन हाइबा होखि अखोइना जॉन चैप्टर 20 की verse 28 ता थोमाना जीसु ख्रिस्ट बु सीबदगी हिंगतख्रे हाइबसे माना थाजद्रबदा कोना जीसुना सीबदगी हिंगलनबगी पोसे थोमादा उहनबगी सकम लाको मतमदा थोमाना जॉन चैप्टर 20 verse 28 ता करी हाइगे हाइबु आइगी प्रभु आइगी इबुंगो आइगी ईश्वर हाइबो वाइसे थेंगनै ईश्वर हाइबो वाइसे न्यू टेस्टामेंट दा अखोइना येंगबा मतमदा जीसु ख्रिस्ट से ईश्वरनी हाइबसे थोमाना आइगी ईश्वर हाइबो वाइसे अखोइना थेंगना मतमदा मागी ईश्वर हाइबगी मति मोलजे अखोइना उबो फंग जीसु ख्रिस्टना मसामंगना ताइबंग पाना लेबा मतमदा माची ईश्वरनी हाइबसे अखोइना बाइबल के तोंगान वर्सिंग कुमना थिबा मतमदा यावे जीसुना करी हाइगेबो आई अमसुंग इपा से अमतनी हाइबो वाइसे अखोइना जोन 10 की 19 दे अखोइना उबो फंगी जोन 10 की 19 दे जीसुना यामना सेंग हाइ आई अमसुंग इपा से अमतनी हाइबसे मची हाइबा मतमदा मसी करिनो हाइबा मतमदा जीसुना इपा दा लेबा पांगल अदुमक मंगोंदसु लई हाइबगी अखोइना पांगल अदु मंगोंदसु लई हाइबसे मसीना ताई अखोइना चेना थाजै ईश्वर की
जिसुना हक्चांग ओइना लाबा मतुंगदसु मदो ताइमपानदा मदो चपचाना लई हाइबसे ईश्वरगी वाही की ताई जिसुना हक्चांग ओइना लाक्तिंग ममांग माना ताइम सर्गदा लई हाइबसे अखोइना जॉन चैप्टर 3 वर्स 13 दसु मयेक सिंगना यावी मरमदी सर्गदगी कुमथरकपा मीगी मचानिपा अदु नतना कनानासु सर्गदा काद्री हाइबसे अखोइ ईश्वरगी वाहीदगी अखोइना थेंगने सर्गदगी कुमथरकपा हाइबसे सर्गदगी कुमथरकपा मीगी मचानिपा अदु नतना हाइबसे इबुंगो जिसुबुने इबुंगो जिसु ख्रिस्ट से महक सर्गदगी लाकपनी हाइबसे अखोइना मसे मसिदिक वाइसिंगस्तिगी अखोइना भाब ताबंगमी अदुना हक्चांग ओइना लेबा मतमदसु जिसुना मतिक लेबा वाइसिंग सिन खिबले गेसेमनीगी इनकोलदा अखोइना मैथ्यू चैप्टर 20 का 6 ता येंबा मतमदा गेसेमनीगी इनकोलदा जिसुना प्रार्थना तौबा लोरबा मतुंगदा माना अहुमलक हना प्रार्थना तौबा लोरबा मतुंगदा मागी सेबो ओइना लरंबा जुदास क्राना मतमदुगी मियाम अमा से थांग अमसुंग चेक्तु पारगा माबु फाब लाकपा मतमदा माबु गेसेमनीगी इनकोलदा माबु फाब लाकपा मतमदा जिसुगी मनाई सिंगे मरक्तगी अमना फाब जिसुबु फाब लइबा मनायदो जिसुबु फाब लइबा अदुगुमा मीसिंग अदुगी मरक्तगी मना से माना कक्तलो अदुबु जिसुना करी हाय सेबोक्तु मागी सेबोक्तुदा अइना इपादा हाइजदुना सर्गदूत लिजेन 12 से कौथरगा कौथबो ngamloi haina khanbara haiba waisingse masi siznaki maduna takodi sargadut lijen 12 haibase lijen amamamda sargagi aikogi dut lanmi se lising taruk na sarini adui tardi lanmi sargadut ki lanmi se lising umbudragani toy 70,000 lakko targadi mabu phaba laiba sing adudi manghanbada mikupada manghanbanga member prabhu मचे जीसु द मदुगी मतिक चिले अदुबु जीसुना करी हाय मखा ताना अइखोइन बाइबल द येंगबो मतमदि अदु ओइबा तारगदि शास्त्रगी वासिंग दो कमदौना थुंगलगदगे हायना माना शास्त्रगी वासिंग मागे मरमदा हाइदुखिबो वासिंग से माना मदु थुंगननबा मदुगी थबक से माकि ईश्वरने पुनमकि दमक लाकपनी हायबसि मागे मतिक त मदु सो अइखोइन उबा फंगे जीसु ख्रिस्ट से तसेंग नम ईश्वरने हायबसि मागे डिवाइन पावर मादुगा मागी ईश्वरगी मचानि पागी मिंगदे ईश्वर ताइबुं पांदा लागा हक्चांग ओइना लागा माकसे ताइबुं पान असिदा महाकी थबक असे अदुगा ईश्वरगी थबक असे पांगथोंना लाकनी हायबसे अइखोइन बाइबल दगी उफंगे जीसु से अइखोइन येंगबो मतमदा रिवेलेशन हरबा लाइक टु अइखोइन येंगबो मतमदा रिवेलेशन चैप्टर 1 हायबदि फोंगदोकपिबा हायबा बाइबल गी अरोइबा सरुक्तुगी अमगी निपान अइखोइन येंगबो मतमदा दि जीसुना हाय अइसे अल्फा एल ओमेगा हाइबदि अइसे अहोबनी अमसुंग अरोइबनी हाइबा वहाइसे कोइना थेंगे ईश्वर नतन मसे हौदोकदब अमसुंग लोइसनगदब कनासु लेते हाइबसे कोइना बाइबल लेगी उबो फंगी अदुना जिसुना यामना चावना जिसु पोकपगी मरमदा अइखोइना आइजया हाइबा लाइक तुगी तरेत की तरा मरिदा अइखोइना येंगबा मतमददी आइजया से चारावना जिसुना पोकत्रिङै सही 490 दगिना 400 अमा स्वाइ फावबा मर्क्स द लेरंबा वा ताक्थोंबा सै 90 चुना वा ताक्थोंबा माइचौ अमनी अदु माना फोंगोक पिरमगी मतुंग इना असेंग बि लेसाबी अमना मचानुपा अमा पोकनी अदुगा महाकसे अइखोइगा माकी ममिंग इमानुएल कोकनी हाय इमानुएल हायबसे अइखोइगा लेमिनबा ईश्वर हायबने मा पोक्तिंग इमानुएल अदुबु हक्चांग ओइना पोकलकदबा जीसु से मीगी मरक्ता लेबा ईश्वरनी हायबसे मसिनसु अइखोइ ताइब गॉड विथ अस हायबा वाइसे अइखोइना थेंगने अदुना जीसु से तसेंगना महाकसे हक्चांग ओइना लेजरबसु महाकसे अइखोइगा लेमिनबा अदुगा टाइम पानसदा लेमिनबा ईश्वरनी हायबसे मसिना ताइ जीसुगी मिंगसे अइखोइना बाइबल येंगबु मतमदा जीसुगी तोंगानबा मागी जीसुगी मरमदा येंगबु मतमदा जीसु से टाइम पांदा हक्चांग ओइना लेबा मतमदा मागी थबकसे अंगकपसे अइखोइना थेंगने अइखोइना एक्सोडस हारिबा अइखोइगी खोंचान बाइबल लाइक तुगी अहुंगी 13 दा अइखोइना येंगबु मतमददी अहुंगी 13 दा येंगबु मतमददी मोजेस हारिबा ईश्वरगी वा ताक्थोकपा माइचोसने इजिप्ट लाइपाकता माना वा ताक्थोकपा नुपासना याव मागी मकुबुकी यावसेलगा लेरिङैदा मोंचोंदा मै चाकपा म थेंगनरमे मै चाकपदो थेंगनबा मतमदा मै मोंचोंदा मै चालिबदो माना चेपथरगा माना येंखिबा माना लोन येंगबा मतमदा ईश्वरना माबु उदुना मोजेस को इजराइल सिंह से इजिप्ट की कौथोकपिननबा थाननबा ईश्वरना खंदोगे हाइना लेपख्रबन मरमना मोजेस ता ईश्वर से फोंदोकपिबा मतमदा मोजेस ना हांगे मै चाइबो मोंचोंदुदा
ꯃꯣꯡꯁꯣꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯋꯥꯗꯨꯗ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ 이봉호 아이부 타고들고 나하세 이스라엘싱다 아이는 나하기 민세 까나니 거리니 하유게 하이버 마탐다 아이코이나 킹 제임스 영보 마탐다 I am that I am 하이브세 아이코이나 팅네 시게 I am 하이브세 아이니 하이버 와이세 I am that I am 아이디 오리바 아두 아이니 하이브세 마치기 와이지 영노 마탐다 아이코이나 무 고스펠 뉴 테스타멘기 고스펠 존시디 영보 마탐다디 아이코이나 고스펠 존 챕터 5 sorry chapter 8 verse 50 ga IT yengba matamdadi Abraham poktingida ai lei hai before Abraham was I am hai se I am hai bani se ekoi yengba matamdadi Jesus Christ se madugi matamdu da leiramba ariba matamdu Abraham Moses aduga matam da kana su leiting mamang da Jesus Christ lei hai se Bible anisina ariba amasung anoba walep na ba sina correlate to matam da Jesus se punong pu senbiba heaven and the earth aikoina creator mase creator amani habse aikoina khange madugi haide aikoina yengba matamda aduga aikoina munna thiba matamda di Jesus gi new testament da Jesus gu istorni habse phongdopi base marang kaina aikoina yawba thengnai aikoina hebrew haiba like to gi hebrew amagi aikoina nipan amasung hebrew amagi tarain thoide aikoina yengba matamda di Jesus na kari Jesus gi maram da habse ma ki singasan sing loiba naide habse aikoina thy throne forever habse Bible the thing aduga Jesus se magi say sing si never fail magi say Jesus gi say sing je loiba naide habse magi eternity ni habse aikoina thing ni Jesus gi maram da asuki matik saw magi proof ma bi sure ni habse aikoina Bible da thing ni ma se divine oiba ma chi sure oiba aduga mi suoiba sure suoiba ma aduga isor bagi gunna machi matik chana leiba dugumba taigum panda lakiba aikogi kanbiba mapuni Jesus Christ se aduna Jesus se omni present habadi machi mapang khuding makta lei habase aikoina su uba phangi aikoina Bible gi kano da yengba matamda Matthew chapter 28 verse 20 da yengba matamda sebok sing da man hai aina taigum pan gi aroiba matamdu thawna kuibu loina gani habase aikoina Bible digi aikoina uba phangi Jesus Christ se masina su ma se mapang kudimakta lei matam chupada lei haiba se masina ma omnipresent tai aduga aikoina revelation hariba aikoigi hongdopi ba haiba like to gi ahungi kunda aikoina yenguba matam dadi na gumna thong thingjarabadi thong hangdok jarabadi madu aina ma ga changaga chamina gani haiba ma yauri haibadi ibungo Jesus Christ se thajaba kudimokki nungda lei habse aikoina tai prithvi gi mapam kudimakta leiba thajaba aikoi mapam sida aina mapam sida lerbasu tongan ba wajasing ibungo Jesus bu thajaba sing tongan mapam da lerbasu ibungo Jesus Christ di thajaba kudimukki nungda lei habse masina tai aduna thajaba kudimukki nungda leiba ibungo mahag sidi mapam kudimakta leiba magi omnipresent oibagi gunje leiba maramna makchi isorni habse tai aikoina matik chaba praman se aikoina Bible legi piba ngame aduga aikoini yengba matamda Jesus di ikang da khangba isor mo oiba targadi ikang da khangbagi gunse leifam toy adu ibungo Jesus Christu ikang da khangba aduga mahakna khangdaba udaba leite habje aikoina Bible dagi fangi Bible gi John chapter 2 gi verse 25 ta aikoini yengba matamda di Jesus na kanagumba amagi maramda mi amana magi maramda saki piraga Jesus da tambadu mathok ta de maramdi mi kudimukki nungda lebado ibungo mahakna khangi habse aikoina Bible dagi uba phangi aduna Jesus se magi magun se isor oibagi gunna pik thanba adugumba isor adugo aiko punamakpu sembiba mapu adu mahakni habse aikoina Bible dagi chapchana phangi aikoina John haiba like se Jesus bu isor ni haibagi matik magul je aikoina chapchana yawbase aikoina bachi phangi aikoina John 4 da yengba matamda John chapter 4 da yengba matamda aikoina Samaria gi nupi ama khakna Jesus bu disuba amagi manakta ongnarba matamda nupiduga Jisuga wari sanam matamda nahaki napuroiba kauru haiba ma yawri verse 18 swaisida ando verse 18 swaidi yangma matamda nupiduna aigi napuroiba aigi ipuroiba leite hai Jisuna kari hai nangi napuroiba manga lei hujik lei minariba dusu nangi napuroiba natte haina nupidugi amukta thengna gidriba nupi ado adugi maramda magi haukiba wari sing ado Jisuna loina khangma ngamba se mak isur oibagi chap chaba matik mangalado mangonda lai habse akoina pam khangi aduna ibungo Jesus Christ se kaya gi matik makna taim panda leringe matan mang isoni habse akoina machi ubu matam dai koi
Bible da masi make seng na ubo phangi aduga ibungo Jesus Christ di omnipotent suiba have the omnipotent have mawon da pangal punamak seleba manang ngamda ba karisu lektaba and forgive sin isoro khaktana papu pi bangami have je farsi singi thajabane adubu Mark chapter 2 verse 5-7 yeng ba matam dadi kana gumba nama sithaba mi ama makoigi nama sithaba mi ama makoigi phamung du punna thangaga lakpa matamda makoina changham leitrabda jisuna leiriba ka adugi matak to hogairga thadakpa matamda makogi thajabdu jisuna uba matamda jisuna ichanupa nahaki pakpu pire habchi ibungo jisu Christ gi machin maktagi nupa da haiki nupa du hil to gi nupa du phanbiki machina tai ibungo maha ase pakpu pibangamba forgiveness of sin pakpu pibangamba dumba matik lebe isorni habse aikoina jisuna time panda ngasi lairingai matam asdasu mang asugma matik leba isor oibagi gul isor gi thabak simana tobiki aduna aikoina jisuna bible gi atoba mafam singda prithvi amasung sargada leba matik puna ma ingonda pibire habse aikoina Matthew chapter 28 tatsu aikoina masi thengnei aduna jisu Christ ase isor oibagi gunna pik thanna leba adugumba punam ku sembi ba ikoigi sorduni habse aikoina phangi jisu ase creator amasuni magse aikoina isor mani habsigi chapunse ma creator ma che sembi bo mapuni amani habse aikoina bible digi phangi aikoina John chapter 1 verse 3 da seng kraba mayam numit tha thomisa adu seng kraba kusem punamakse mahak yawdan karisu oirakte hai aduga aikoina Colossians chapter 1 verse 16 da yengba matam da su jisuna prithvi khaktang semba khaktana tana prithvi khak semba natana hiban da laiba tianong don habi sarga da laiba amasung madugi angel sing matik laiba phamban sing khudingmak sing chu ibungo mangna semki habi se aikoina Colossians 1 gi Colossians haiba like tugi amagi tara tukta aikoina ubu phangi kya da chawkhroba prabhu bu ibungo bu Christ bu aikoigi isorni habasida makchi mapung phabi isorgi gunna thanba isorgi matik laiba amani habsida aikoi masigi chap chaba praman aikoida laiba lei yam nungaiba ma aikoi thajaba aikoigi damta yam nungaiba ma aikoi ngasi aikoina yeng thajaba ama oina believer ama oina aikoina thawai se thado matangda aina born again orba matamduda aina born again orba matamdagi Prabhu Jisu Christ da lokchanba matamdagi aigi thawai ase ai hakchangdagi thokib matam ai sarga chakani habse aina thaje aduga thajaba china kudimuksu aduga ibungo Jisu Christ bu lokchanba kudimuksu nungda loina lai adu sarga chatlani habda aikoina Bible da mu yengu matamdadi aikoina 2 Corinthians chapter 5 verse 18 matamdadi aikoina hakchang thawaina hakchang thado matungda ibungo Jisu Christ gi manakta leigani habsi yauri adudi ibungo Jisu Christ se sargada lei habnat adu tardi sarga se mahaki phambani amasung sargada leiba maha adu isorne adu ibungo Jisu Christ sargada lei habse Bible gi waising sina sengna taagalai aduga hena nungaiba amadi aikoni yengba matamda apostle Paul gi punsida yengba matamda ibungo Jisu Christ se mahak mahakpu Paul na maki missionary journey singje holding gi mamangda holding gi sahi taramari gi mamangda Paul se rapture da habadi mark se haksang dara natragana thawai dara haina bhatmen ta da bapibamada aikoina 2 Corinthians haiber like to chapter 12 verse 1 in the 4 book the maku rapture da lakhot kraba matungda mahakna thar heaven habadi paradise da mark na leiba matamda mahakna misingna irai laina khangba ngamdaba wahising aduga misingna phongamdaba wahising ado mahakna tarameba ibungo Jisu Christ dagi madugi revelation do mahakna tarambase aikoina 2 Corinthians da thing masina aikoina Bible da yengba matamda ibungo Jisu Christ se sargada lei habsi tai magi leiba mafam duna ibungo se isorni habsi tai ibungo se aikoina aduna ibungo Jisu Christ se mahakna Bible da isor oibagi mahakna isor oibagi khudam changdam je aikoina yamna uba phangi mana Jisu Christ na Prabhuna taimung pandal hakchang oine laringe matamda mahakna leper haibatar aikoigi kuchi thongba se mahana phanbirami aduga mana nongnungchi se mana khangbirami ising mathakta mahakna khong chalami aduga aikoi nga ani amasung tal mangana mi lising manga phawa pijaki mahakna yam chawba thabak chahi 32 i tarbi nupi magi phiji sokoda phanbirami aduna Lazarus
sibadagi mongphamdagi kauthoki mase punamakse isor oibagi matik magulado aikoi prabuda lei haibase aikoi masisina isorgi waising sina aikoida tae aduna ibunga jisu christ se mapung phaba isor oibagi matik adu lei mahak isorgi macha nupa oina taibung panda laaba matamda mahak hakchang oina isorgi mingda isorgi macha nupa oina lae aduga mahak ibunga jisu oina aikoina ngasi taibung panda aikoise ma sayolatuna aikoigi rakta leibirade mahas mapung phaba isor amani habstai kanagumbana ibunga jisu christ bu phangjabat targadi mahak ase isorgi mangda maran chu lei leitre habase aikoi sasigi wahina tai ramdi he is not missing the target or missing the mark mangon da isorgi mark maran chu leite ramdi ibunga jisu christ se isoni habase aikoina Romans chapter 8 verse 1 da mangon da maran leitre habse tai aduna aikoi afaba paw asibu tariba tongan tongan mufamda lariba ibunga jisu christ bu thajadriba lokchandriba sininaw singna ibunga jisu christ bu lokchan biu prabhu jisu christ bu lokchan ba maha do isorgi mangda maran leitraba isorgi macha masung kanbiwa phanglaba amani habse ai ki famda apil tawjin bani punum ki matakta tabiriba punum ki matakta ishorna bo pibi boishna amen. So we am thagale pastor and ibosna hozik sarang pat ki baptist church ta pastor woni laibiri ba aduga hozik present student of MBVI hozik theology tawiri ba oza sina yamna marik chumba akoi naha singi ba pho pawi khonjel sida tasena mak khonjen yamna wangna pibiri ba nuksijero pastor yam thagat tre haro phunduk chari mangan media gi pandam mangan media gi pandam dum pung phan bire yam thagat tre haro phunduk chari manipur ase tasena mak akoina isorgi bor ase naha singda lai haibase nasigi asugulaba hoji pastor oiba khaktana tana akoigi hoji mak Bible gi study tawbiri haina khangjabada yam thagatchra raw phundok chari adu loina ngasigi oina sanduk pikraba oza sina sanduk pikraba paw ase ekoi tabiri ba mipung khudima yengbiri ba YouTube te yengbiri ba gotongan tongan Facebook te yengbiri chunaw sin punamak ki mathakta sorna bor marang kaina pibi gani haiba koi mangan media na thaje loiselakpada ngasigi milasida hayenge thorom mayam langthok charongge hayenge nimita ekoi gi nungsi jaraba Maitai Presbyterian Shunuki Makadalaiba Kumbi Presbyterian Churchki Hoji Secretary Pam Paibiriba KS Pradip Masamakti Skungi Ozawin Labiriba the Masamak Asina Haying in Mita Eko Ibo Maki Opau Tang Kanoda Eko Pibigani Haidiba Opau Singasi Koi Tamina Bagalona Ibo Maki Tolasi Pumpana Muktomina Shabusi Mayam the Hiduk Seningi Nona Dita Messiah Habimatang Asida Haying Mita Pigani Loyana, Nasiki when the YouTube Sandok Thoram, Matang Solution Jage, Tabi Krabakutimak, is one of board, Marankaina, Piva,